Туугандар, жалпыңыздарга Дубайдан салам айтабыз. Бүгүн буюрса 7-число 12-ай 2023 жыл Дубай убактысы боюнча саат 4 болуп калды. Болжол менен бир 2 сааттан кийин ушул 2 автоунаа аукциондон ойнолот. Аябай таза машиналар. Мен мындай айтканда мага жакты. Биринчиси Sonata DN8 2018 $6,700 башталат экен. Экинчиси Kia Sportage туугандар. 2 автоунаа тең өтө сонун вариант, готовый вариант. Аукциондон буюрса ойноп утуп эле сразу Кыргызстанга жөнөтсө болот. Ушул машиналерди Sonata DN8 $10,000 чейин ойносо болот. А Sportage'ди $11,500 чейин ойносо болот туугандар. Эгерде кызыккандар болсо, WhatsApp'ка личкага байланышка чыга бериңиздер. Болжол менен бир 2 саат 3 сааттан кийин ойын башталат туугандар. Өтө сонун вариант. Туугандар, свети да мощный экен, готовый вариантта Sonata DN8 2018 экен, 26,500 дирхамдан башталыптыр. Машина готовый вариант туугандар. Мына сол жак крылода гана кичине вмятина бар. А мына линияда, мына жеринде кичине вмятина бар. Билинер билинбес. Мен мында байкап калдым. Так, задний вид камера бар экен. Оң жак жагы боюнча таза, абсолютно таза. Так, LED лампа. Диффузорлорда мощный көрүнөт. Карап коюңуздар. 18-нчи куюлма дискада поворот повторитель бар, бесключевой доступ бар, слепой зона бар. Охо, полоса кармайт экен. Антизанос, полный электропакет, пишалка, пакеттерди кийгизип койгон, кожаный сиденья, электропривод менен, ручник, круиз контроль 36 000 экен болгону миль. Где-то бир 50 000, 60 000 километр жүргөн, подрулевой лепесток, кнопка старт-стоп, монитор, задний вид камера, кондиционер, драйв мод, авто холд бар экен туугандар. Кожаный сиденья, черный потолок. Так, стартовый баасы $26,500. Бөлөсүздөр 3.65, ошондо баасы чыгат. Өтө сонун вариант туугандар. Кийинки автоунаабыз готовый вариант туугандар. Kia Sportage 2020 жылы чыгарылган. Противотуманкалар бар экен. Вообще жинди көрүнөт экен, а? Вообще жинди экен. Көгүш цветте экен. Слепой зона бар, поворот повторитель бар, бесключевой доступ бар. Белый на черный салон. Салонда четкий экен, мына машинаны караңыздар. Свети да сонун экен. Полный электропакет. Кожаный сиденье электропривод менен, сиденьяларда дың. Так, слепой зона бар, полоса кармайт, круиз контроль 28 000 миль, где-то 35 000 километрде, 35 000 40 000. Монитор, задний вид камера, кнопка старт-стоп, подрулевой лепесток, кондиционер двухзонный, климат-контроль, подогрев передней сиденья, автохолд, драйв мод, ручник, панорамный крыша, черный потолок. Өтө сонун экен. Өтө сонун экен мына машина. Кимге жакты? Жаккан болсо лайк басып коюңуздарчы ушул видеого. Сиденьяларга пакетти кийгизип койгон. Караңыздарчы. Вообще сонун экен. Мага жакты ушул машина. Ого, тап-таза. LED лампа, панорамный крыша менен туугандар. Кимге керек болсо байланышка чыгыңыздар. Сонун вариант 31,500 дирхам бөлөсүздөр 3.65. Буюрса ойнойбуз ушуну.